bener si Mina suka sama lu? Ya setahu gue sih gitu. Dia sering nanyain gue mulu. Ujuk Buneng. Sayang. Ngigo di tengah hari bentek. Samin, bangun. Udah siang. Mina. Oh, Mina. Yang gue tahu mah om, si Mina pernah ngobrol sama si Samin di kalian kerupuk, bangun. Udah siang. Sialan banget kalau lagi tidur enak di bangunan. Wah, si Mina, kan lu kan teman baik gua nih. Ya kalau menurut gua mah om, lu jalanin aja. Tapi om, emang benar si Mina suka sama lu? Ya setahu gua sih gitu. Dia sering nanyain gua mulu. Ujuk Buneng. Emang lu pinjam apaan dan nyari-nyariin lu mulu? Nggak banget lu. Yang gua tahu mah om, si Mina pernah ngobrol sama si Samin di pos berduaan. Buset, salah lu Met. Lu manas-manasin gua, Mit. Wah, siapa yang manasin lu sih, Om? Emang benar si Mina pernah ngobrol sama Samin? Wah, serius lu, Mit? Lah beneran, Om. Ya, lu mah kalah sama si Samin. Soalnya si Samin genit banget, Om. Apaan tuh? Mina, tidak. Bruh. Oh, Mina, tidak. Ujuk Buneng. Oh, Mina, tidak. Oh, Mina, sayang, jangan mau sama Om. Oh, Mina, aku sangat sayang pada kamu. Lalu ngomong apaan sih? Oh, Mina, kamu pengen kawin sama aku. Oh, aku sangat gembira. Oh, Mina, sayang. Ngigo di tengah hari bentek. Oh, Samin, Mina. bangun. Udah siang. Oh, Mina. Oh, Mina, kamu datang. Buset, makin parah ngigonya. Oh, Mina. Ujuk Buneng. Kalian kerupuk, bangun. Udah siang. Sialan banget kalau lagi tidur enak di bangunan. Bakul nasi. Sialan banget kalau lagi tidur bangunan. Dibangunin. Lalu Siapa suruh ngigo di siang bolong? Bodoh amat. Sialan banget lu. Payah, jangan lari lu. Hei penonton, nungguin ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Gratis loh. Action. Lah, siapa yang manasin lu sih, Om? Emang benar si Mina suka... Ya. Action. Oh, Mina. Si Samin ngigo di tengah hari. Emang lu nyariin apaan? Dia minjem... bodo amat ya. Action. Oh, Mina, Si sayang. Samin ngigo di tengah hari. Lu mah kalah sama si Samin. Sayang. Ngigo tengah hari. Action. Oh, Buset, Mina, si Samin sayang. ngigo tengah hari buntet. Action. Oh, Mina, sayang. Ngigo di tengah hari. Lalu ngomong apaan sih? Buset, si Samin. Action. Sialan banget lu kalau lagi tidur di tukang bangun. Kalau lagi tidur di tukang bangun. Siapa suruh ngigo di siang bolong? Dia lari. Ujuk Buneng. Sialan banget lu lagi tidur di bangunan. Ah, Bodo amat ya.